Pathian thu thieng anasim do huitin Job le khabu bung khat chang khat to hin siming kating chule chang nga to hin sim do ing kate masangin us gam sunga mi khat ana chengin ama chu amin Job akiti Job kiti pa hi nol na be hel le chon di ta hin Pathian gin khen cha jing lam selam pel do jing mi khat a hi je changa ama hon hitabanga kut abol lai zu hile Job hin mi asol jin acha te chu agathin so jin hi chu jong le Job chu jing pi tai na tho jin acha te zat dung zui jin pumgo thilto abol pi ji e aji chu Job hin asejin izemeti le kachapate hi chon se sa hi vintin alung thimawa jong pathin gau sap saw hi thei main te atia hi aninan Joshua bung som nilali chang som langa namit veduwa pakai kin bolding phana sa lo heluwa hile ipipenta kin bola na pandiu ham tunin kinhen zengun luipi gala na pu ho na pa ho nawu pathin lim sem thu ho na ho diu ha na chen naw gam sunga amol mi te pathin lim sem thu ho zo na ho diu ham keile kain sung mi ten wang pakai kinjeng kabol diwahi ati achai na dingin Genesis bungup changko Noahin khan khudan chu hitihi ahize Noah chu midi ahin ama khang sunga nol da mei mi ahi abanin som ni leni Noah zong hiti chu na bolin pathenin bolin tia athupi chengsi chu abon chan abol bukim su tai bungsagi changkhat chuzawen pakai noaza nain sung mi to nabon chawin kong sunga lutan aji chu hichi khang mi te la a kamit mun nang ma he midi nahi ti kamudo tai pathin thu theng isim naw zo se pathinin ibon saulung sunga phathei bu piu hen lang tauna chom sa na mangui te lopina dim paka hingjing pathen kalen naw wanoi le set boy hen lang ha sane jong le boy na ho zo se to nei chom khenwa tuni vanoin pate ni ko Father's Day pakai aman ni ko le agel de ni ko ilai muna ho bung mi ten jong jingka pana tuni na phathum sange thanom tale ki pata kaman thei jewin hallelujah tin nang ma ka thangwai na hi pakai keyong chan pha nei chana tu jana pakai pathen nang ma thil go na hi zin hobung mi te to paka tuzana chan nei khom dinga dam na nei pi a kato namun kaum namuna pona dam sela nei hin pui hoiza tuzana pakai pakhat hin dinga ka deisa qualities nga hi hin sei do ding ka hin nei le thu jong ka sim do tan pakai keong kading lale kamasanga kahin zoding lampi jong asaw khena lai jin hi hi je chun ka sei do ding nahin na thu hi keima ta ding le pa te ho chu jong le pa hum mi ding khang dong te hon kahin khuwa ka nei wa ka to do wa pakai
te pa mitam ta kitil na thei mi palol hing kai thei che na divin na thu hi phat thei na bo sa hi zong le avela ka bon sawadinga phat thei nei bo pe kitawin ti a thangwa puma Nazareth Jesu mina na koma ka thu ma hi amen ale zingka zong chu gambi pastor pan sayong asay mai thei ta in khil khari ong te nga hi le a history ahung kun na ipizia hung ki mangham konahin po do ham ti hi aum ji in hizechun tuni pate ni kho Father's Day ai to kilonin hichi Father's Day pate hi konahin po do a ipizia tu chan ge ya hi van noi mi ten aman khiza pa ngai luna ai lo le pa hom thona hi kong se le that Sunday zun hi kimang ji ham ti hi chong cha anaveu hitin pate ni kho ahung kiman patdan thusim hi Mrs. John Bruce Dut Sanura Akuna hichi Father's Day pate ni kho hi hung uma hung kiman panahi amanu hi Washington America spoken kopia anapingin hi aman pate ni ko manding ahin pu do dan hi iti ahin pu do ham iti ahile Mrs. Sanura Dut hi melha 1909 May hin heche Sanura kitinu he ho in kai khom na khana Mother's Day ki mannahin aga ki khomin ho in kai tan hi le hilaya speaker pa pastor pa chun nute ti thupi mangsa in nu hom thom dan le nu ngai lut dan thusim hi punatain ahin seitan hi le amanun zong nu ngai lut na thucheng ki sei lai tahin apai na ngai lut na apai na chate ho zo se anui na thi sanjwa chate migu ahin sina ngai lut na nei ta le lungsit ta apain amale au anau te hin kho kha chu agelin hile nu te ni kho bo na ki man thia hile pa te ni kho jong manding hi ti hin ki gel ha na alung thimahin chou na khat ahum tan hilai tahin Mrs. Sanurahin hangsan tain America gamsunga Spoken Ministerial Association kiti khanahin agalunin President pa ko machun hitihin aga seita nahi kumsi a nute ni kho Mother's Day imanuwa nute igel do wa nute ngai lut na nute ki pathilpi ipi bang wahin ni kho khan hi kilado the hen lang pate ni kho Father's Day jong hi kimang hen lang pate kitil kho hen lang paten cha ngai lut dan le azia ngai lut dan kisai ji hen lang paum ding dan jong til kho na kinai hen lang hichini lahin pate ho zo se he ki pa thil pe e ho ga het thei dingen pa vui o pi na phat jong ki mangji le ti he dei sana ga seitan he le
hi chi association mi te ai lo le president pan zong athu sei le apuna na ku na chun ama zong hin phalpi na nupi na hin nei tan hi phat chun pate ni khu he phat Sunday June na dingin phat sana ahung tan hi ti chun phat sana ahung phanin America gam sunga hitin Father's Day ahung ki mang panin pate za bol na le ngai lut na vet sana in ki pa thil pe za chom ai lo le abol zo hoin an ko ngaum pi jivin pate chunga ki pa thua sei jivin pa vu yo pe jivin pate atil kho jivin hiti chuna hin mang pan ta vin he le America gam sung se kitalovin tuhin van noi le set pumpia Father's Day he tunisan ge ya he kimanga hichini khole hin pate til khona pate ngai lut na thucheng hi third Sunday June ni selehin hichini kho hi van noi mi ten imanu hi koi ji ham nunga hang san sanoraji hi ipizia ki mang thei ham apa chu papa palo hing pahom tho in sungai lu hi ja ki mang the hi papa po in sungai lu lo changai lu lo chadinga pan na be le sanorata in apa hom tho na ngai lut na hi mi pila hang san ta asai do theilo ding hi ama pa hi palo hing papa changai lu in sungai lu anui na dal ha zo nunga jidang nei lova gen thei na yan lang ha san hi jong le chagu ain kho kha biling ta le miling chi ain su thei hi mi papa mi palo thing hi ti hi kichi tai ni movin tunin jong mi pa te na thusi ma ki sei no ma sanora mi pa banga chaten ahom tho the chaten angai lu the chaten ai the mi pa I divin tunin patheni nei dei sa ben hi to kin hon sun tunil ha in 5 qualities of a good father ti hi patia se ding hi pon nu ten jong ina yung ngai jin chule pa hung hiding hobung sunga gam sunga go lang hon jong he chi ei ma hin khu a quality so hi ken jong kania ibon chawa inei theina divin deisa tain he chi qualities nga hi tu zanin isai do no movin amasapen tain a good father he should be a protector he should be a good father should be a good protector azicho insunga hi ha sanna gentheina tizatna nazilung hemna nachaten nadeilo lama hin kho hin manna ai lo le ta salama hen lang thagaw lama jong nachaten pathen deilo lam ta hin kho hin manga cha jong izat ham khat na nei mai the hi chi ho zau se hoi do zau ding chi ho zau se veng tu zau ding mi pa you should be a good protector nahi ngai hi aji cho pathenin mi hem asim do la jong hi mi pa hi amasan simi nahi alen ding in simi nahi ama bang banga thil zau se bol thaining hin pathinin
mi him pa hi asimi na hi Efisa lang isimai le Krista hobung lutsang ahi banga chu innei pute nang ho hi innei pite le chate chunga aluchang na hi ve ati na hi pathin thang vai num hen lang aneu thei i po ve alen ding ha sanna gen thei na tizan na tam tong jong le in sung veng zo ding chate lam silama che yong le chate lam silama kona lam pha kai lut thei mi pa hiu ngai ni hi Bible in sim do ta vin Noah hi ama khanga dinga pathen to kithon khom jing jeng midi nol na be hi akati ne Genesis sisi maile pathin hi alim le amela sem Noah khangahin mihim te achon sit wal phanin pathin akisi ta na hi ti Bible sang akichi tain isim do vin hi hizechun pathinin alim le amela asim mi te hi ama lo pi choi sang ding le ama holdinga sim chu pathen do ma bol doi na pangtawin hize chun pathenin bim te he tuya su mangding hin titan hilai tahin midi ahin holin hele mi pa noa ahin mudotan noa hin achate Asin na ko na zong pil khozing achate kito ta thunun zo mi pa ahi zin Noah kung kisuitan atin thua pitan hele Noah zong pathin thu sei ata sanin kung suitan mihim ten nopsan le ai lo le zon than hoin hin khu mangwin tin Bible in wang ompon abang khat loi chen se ai le thu sei ma sa hoi na se ai le akung sum po win agil lo dan chu ai yong a tha we ti yong a yao sau chu na hi chi lom wang chu zau pun tin hi chan ge ya khang se mi te cha hi win ai wang in noi na cha te athunun zin sin na ko na hu do zo mi pa hi zin noain a cha te to ku nga sui zin thunong tain a cha ten zong a pa hi mi pa di ta hi ti het jewin mi tam ta hin khono mangjong le apa thu se apal ke pu win thunong ten apa to ku nga sui win ku nga sui zo pha do win pathenin noa ko ma bolin ati zo se abol saitan he je phar hin Bible chi sima hele van kot ahung ki hong tan mu hong thim tan mei bol ho zo se hong jingin ni som li le zan som li 40 days and 40 nights tang lo hela go hong zu pha nin mi him te zo se nei hu do in noa kot nei honin ati wang win noa na za pi tapon ai wangin noa in kikim kein azile acha te ho zo se hi chi thina hi chi tizap na hi chi gen theina kun chun novan azinu le acha te sem ham jafet abon chakein huing na kum sunga chun kikim kein ahu doi na he ti Bible in movie na he
ประเทศทางไว้นมแห่งลังฮิเจจุน a good father มีปาขัดอีไอเลอิจาเตอภัดโลนะอาเซนนะอินซุงยันเทนโฮโซเสียดาลโดโซโดโซไอโลเลตีลเขาเทมีปาหิงไงเฮฮิจิทานนะฮิจิกาลโซนะจุปะเทนินมีปานังนปีฮีอันนี้นั่น a good father should be a provider อาขัดนันปีขัดเซตาวิน protector อันนี้นั่น a good father he should be a good providerอินสุงาหาสะโหเจ้าเสชาเตทาสมนะจีน่าเห็นนะทาสมนายง wisdom ปะเทียนจีน่าแต่ไทยมีปาอีไงนี่ไอเราเลยมีปาขัดชูชาเตโหโตจีเตโตลอยขัดบังอากิง่ายลุตากิบกเทกิโหเทมีปานจีนูนปีไงนี่ปะเทียนจงชูอีเดนหูนาอดัมโตอีวีตจุนปะเทียนเฮลอยขาดบังยินักกิบกจิงเงินเฟลโลชิพอันไหนจีฮอนินอาเดียงไงจัดฮอนอาสูบุตรปีจินเฮฮิบังอาจุมีปานังจงนัดซาลหาสัมนาสกาวละมาเฮลโลเอามาจงเลนะเหตุสาดิงไอโลเลในชาเอามาจงเล you should be a good friendship นั่นเองข้อมังไงเนี่ยนักกิจคอมปีดิงนักกิไงสาดิง you should be number นี้นะ a good provider อินสุงาชีนเห็นลังลอยพาเห็นลังไอโลเลอินสุงไงจัดหัวโจเซนับปีโจอังไงเนี่ยอัทุมนัน a good father a great father should be a good priest or a good preacherปีทุมอัทุมนาจู a father should be a good priest เทียมปูอินสุงาเทียมปูอินสุงาปาสตอลโตบังบังน่าโตไงนะฮีประเทศทั่วนาติลเขาจิงไงยินไม่จำนั่งลำไกจิงไงยินนาจีนประเทศทั่วหาสัมเตงไงเลยประเทศทั่วนาเซียปีอานาฮิลเทงไงยินนาชาเตประเทศทั่วนาปุยเทงไงยินนาชาเตประเทศทั่วนาเขาข้างไงนะฮีอินสุงามีปาฮีมีปดีตาโหย priest เทมปู pastor ฮีเวJoshua ตัวจริงก็จงยังไงตาวินทุดีฮิลินฮีอามีเตอิสราเอลมีเตนมิลิมนะหูจูอิจิปต์ก็มานมไลวะนับปูนับปาเตนอันหูมิลิมเสียมทูนะหูจูอดีปอยปะเทียนดีตาฮิปอยฮิเจจุนฮิจูฮจูไปมังุนลังอียิปต์ก็มานับปูนับปาเตวินอันหูปะเทียนสมลิมกเสียมทูฮจูไปโดโซเฮลวินปะกายกินจิงโบบอลโจวินนามิดเวดว่าปะกายกินบอลดิ้งผ่านสาโลฮิลวายเละ
ipi pen ta kin chuba na bol ding ham tunin kin hen ta win milim ki sem thu bong no lim ki sem thu no ho hin phat theina dam theina na pe thei po ve pathin di ta Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin ahi poi hi choa konin ki kang sevin tunin pathin di ta chu kin hen ta win na kin hen lo wale ipi na bol diu ham tunin na dei heng ta keile kain sumi ten wang pakai kin jeng ka bol diu hi hallelujah pathin thang vai nom hen lang tunin itabang sei thei ding mi pa ngai chan hi i khosung wa chate wa mang zo nunga hobong angoi yo nunga jong mi pa hitabanga hobung til khou the angai na hi pathin kini bol diu hi tunin dammo na men lang ha sanong jong le pathin kini bol diu pathin ibot diu angai je ti thei mi pa ngai cha win hi van noi veo hi te dei bangin ho ni kai thei ta po ve Joshua banga mi pa hang san a good priest ingai cha win hi alina in a good father should be a good promoter ikiti ai le in sung ha sam na jong khan to sa the sa te anip na jong kai sang sa the mi pa a hi ngai ne in chen lam hen lang thagaw lam jong le promote bola in ha sam na ho zo si pathini bela ichate to pathini bela hoilai polsona kalha sam ham hoilai polsona hi kalhin lal ham kachal hing lal ham kajil hing lal ham hi chu dop sang promote ball themi pa ngai na hi atsai na dingin a good father should be a good prayer a thousand mi pa ahi ngai na hi mi pate ho chate sanga ha tau jin jite sanga ha tau angai na hi zobin kho isim do ta win hi ama hi mi hau sata zob isim wachun kichi tain isim do ta win kel ngoi sang sagi sangong sang thum bong chal lo kai the chi zanga sangan pi jong zanga chule ama pa hi he chi khang la ya chun pakaya dinga nol na behel mi chon di ta pakai ging kheng cha lam silam pel do jing jing dinga kigo mi pa a hi tunin zomin hiza hausatna anei nungin zong pathin abon jingin pathina ataw jingin pathina amai cham asim jinge chapa sagi chanu thumani jin jingpi tain athauji in achapate hin kun abol ni khoteng waile job hin pathin ang sunga bel ji in pathin ang sunga mai chama ga sim ji in aji chu sanga na chun ama hon hitabanga kut abol lai ju hile zobin mi asol jin achate chu aga thin su sa jin chu jong le zob chu jing pi tai na tho jin achate zap dung zui chin
pumgo thilto abol pi GA singular hilowe plural hai abol PGA kitilowe abol PGA continuously abol GA tina hai khab gaise se abol hi po in zob hin acha te adingin mai cha masim ji in jingka sile jingpi matai na thovin acha te hin pathen do ma bol khawin tin pathen gau sap chang khawin te tia hi zob a good father zob hin acha te adingin ataw jin hi tu zanin 5 qualities of a good father. He say tawin tunin pate hozo se kei kahin nang hozo se hi chi point nga ki sei la chu kathing ke je ti hi koi macha yum diu ka ta san pu na hi je chun tunin pa hom tho ai lo le chaten angai lut thei minun taum lo nunga mi pa hom tho ta mai cham kaji to kasim lai o kaji to ka khuna ka kitu to a ka chate ading le ka insunga dinga ka taw lai o kau bunga dinga ka taw lai o atia naum lo nunga nazin hom tho the mi pa hite dingin tunin pathenin ei sobuna he atsainan mi pahi a hichi qualities nei lo atsaina dingin khalisai do no movin mi ho pa hin khu he hi hevin mi ho pa hi mi ho sata hin ama hin pon san duble tupat pon nem akisil ji in lopi tain inom tain om ji e ti hi i bible sang win ei sei pi utre hi so la kol jong ne in tin ne le cha jong va lo hela ning hing ke ya sum le pa yong ade chana ding ta sanomina hi pakhaya khamina seina hilai khanga mi hau pa khanga pun sandup kisil thei mi chu mi hau mong mi hau kitiyong le au chung nung hon bo pun sandup le tupat pun nem hi akisil zo hi ti bible thim hon aseina hi hi chi hauna hi chi nei zo na chu hi chi bible a kise mi hau pa jong hin ane hi ai wangin ane go ho zo si pathi ni nei pe hi ti hi ane hepu in pathen dei bangin hin kho namang pon leisit akhul jinna ahung ki saitan tun sona achen na ding tun sona na ding chu azun ta ven hilai ta damun maidil 7 wonders of hell ti zong tu chung lockdown sum chun ka sejin damun maidil hi ngai chat na nat na ki hen lai ding hi ki thilo lai hi dang cha jong ki he ana jong ki he a sa jong ki he hi chi lai muna chu om phat nin ven ki khol khuwa om phan ina ga da do ave na hi le nei se na noi se ta migen the ta musit om ta lazarasu lopi tain abraham ang sunga to chu amuta in
lấy xin hậu sân lain vang Lazarus sangai chapoi ai wangin thi dinga thi dong thi thei lawa dang cha taum lain Lazarus sangai chata lúc bung som lani chang som ni lali chui na managa samin kapa Abraham nei nung senin Lazarus su akut jungmu tuya de ko hen lang kalei de dab dingin hin solin izena miti le keima hichimei ko nga gim tho in kaume ati kapa Abraham nei nung senin Lazarus ahi thei dinga hele akhut mohin tui hindi ko hen lang ka ko ma hung hen lang kadang hi ai hung su no pe hen ti hin gen thei ta om lai hin Abraham ko ma atavin Abrahamin aho na chu anuya imuvin kichi tay na movin ataw na agisang tapoy agay isang tay abani na tao kinin amabang banga ayin sungmi titaw te asopi pasal nga hoyong hi patin hepalawa patin gingahin ko manglaw hi beti hilay awat siya nga ako nahin at siya ako nahin mihaw pa sopi nga ho jong hi damo na gutsa hi timu winahin hilay tahin kapa Abraham ay thay ding le Lazarus su solin lang sopi pasal nga lesi na kanay na laze ama ho ko machun pathin thu gahilan lang hilay tikol ko munahi gentay na munahi ang laute te na divin gasay pihen achon sinawa ko na kisiwa lunghay na hinnayawa pati na hinbelawa hilay munahi kayong na munahi ang laute te na divin kapa Abraham katabi Lazarus na isolpin Abraham inipisayam asay piding le atuhil ding himgaw ho Moses ho aumnay hitilaya yung chun anong tawe tihi kitsi tay di movie na asay kinalain hi kapa Abraham hipoy mithila ko na khad athodoa agasay lawahile nung hay po vinte taasan po vinte at kinalain na hi ahivangin themgaw ho to say angay wa taasan lawahile atila ko nin khat kisol jong le taasan po vinte atine hichilaya mi hau pahi ivet na hile insung sem tup lo mi pahi pathina kingai lo mi pahi ahau sana nop sana sumle pa ning hing set wangin pathen nei lo mi pahi ti kiche tani movie ne tunin mi pai lam gai naw sum himai the hi mi pa hawin kai lo naw hawin bel nom lo naw nop sana hausan nei dei mai theo hi ai wangin pathen nei lo wa hele naka thau ding ka thau ding he je chun tunin hi chi quality swang hin nang jong na dei lo ding ka ta sane amasa ka hin se qualities nga ho wang hi ken jong ka nei ding ka dei jin pa te ho zau sin nei diu jong idei sauvin hi jong lei mo nei thei bo ve nei na dingin wang thahat na galzona patheni nei pe vi nei itubuwa toding bolding shading itiwale pathena ko na galzona
chang sa chu hi bin hi khosa gal zo na pathin nei chanu hi ta hi je chun tunin Father's Day a hi to kilona pathin thu 5 qualities of a good father ti thu pi mang cha a tu zana pathin thu isai naw le ngai naw hi asai pa ta ke ya ding le ho bung mi theng te ho zau se pa te ya ding le pa hung mi ding gol hang hon jong na gol hang hin khwa he chi quality sin na ima sa ngai nahi kau pateng na nei nge na ti ai le na fel ding hi tua panai na nei ngai nahi he je chen hi chi tua za naw hi iza manglawa hin khwa gai so pi che thaina devin asai pale angai ho zo selung sunga avelin pa pathinin phathei bo peu han lang mi na asai khelung te ding ta sanin sei khel sei walo mai le pathin le angai hobung mi te ho zo se koma ngaidam kahin thu min he pathin thang vai num han lang keima phat hi chan chu hitan te ka ki pai